Ulutsitsa ngini emsakade. Siphinde sithathe lithuba lekubonga ngwane. Kuhlala sibe kanye kudoti Ishumayelo tesintu. Nalamuhla lo nawe nguye lethu Musa Mungelwe Simelane. Ngihamba naye umtukulu wamkhumbi Ncamphalala. Lekungihlakanipho wakanzimanzi. Tishumayelo tesintu leti ngwane. Ihloso yato lenkulu. Kwendlulisa lwati. Nekudonsa ngendlebeke wona umlibalo yaphambili. Utawukhona ukuthi ufunze wati ukuthi sibobani thina. Umhambo wethu uthini. Sitholile ke ticelo tesive sengosi. Labanyenti solo bayasho lokuthi yitsinzeni lendzaba le itasisida. Sibukeka ukuthi asihlale phansi namhla sesiye siyibuke. Sikanye sitawukhona ukuthi sisite wona umliba loyaphambili. Wenta njani vele nangabe ulijaha nje? Sewubonile. Sowusakhile futhi sinqumo sokuthi usale ukhula uyawuthatha indvombi. Wenta njani? Sofuna kuyithatha le ndvombi isaliba ngumfati wakho. Wenta njani na uyawuyicela? Uhamba nabani? Lolo hamba nabo bamqoka ngani lemtini kusasa? Angiliphinze leligama. Bamqoka ngani lolo tawuhamba nabo wena na uyoqela kusasa ngoba into sitenta namhlanje kanzi tawukhuluma kusasa. Hlakanipho. Udenta namhla kanzi tawukhuluma kusasa. Inhlakanipho ngeke nje ukuthi ungaganwa intombi nini njengoba senihlale ninda nini. Uthi ungeva kokuthi hawu liyelo bhoni iyelo izithi na ismile ukuthi faqa la ebusweni bese uvakaza ukuthi ke nangu ke lolo ngiyena yelele ngimthanza mpamba. Angukhumbule Siswati sayitolo. Laba itolo enhlakanipho bebathi lolo ithanda kakhulu ayibe intombi. Lolo ithanda kancane kanzi yona iyatifela ngawo umfati ke lo. Manje ke kulukhuni ngencambe manga. Ngoba isikhathi lesinye ukhanza ukuthi ngilona lomthanza kakhulu le enhlitiyo yakho lele kuye kakhulu lo ofuna kumthatha kanzi nguye lo tafike kusasa nesilumbi akudisappoint. Bese lo khanza ukuthi umthanza kancane uyatifela ngawo nguye lo gcina umiyekele kanzi bekungumfati ke loyo. Khumbula ke inkulumo lesike sayikhuluma phambilini. Sathi dimbililwane tiyafanana tonke tine kukhala lokufana nakho. Kepha titholakala enzaweni letehlukene manje taguquleleka. Izebra igame reserve, imbongolo isebaleni. Kepha izebra indlela enhle ngayo uzibuthe sayibi ngani labaleni la. Ngalokuthi yona inemehlo wonke umuntu uthanza kuyibuka ile game reserve la itawubuka khona. Kanzi imbongolo ngoba lincane lelizo ilabaleni. Ngiko ke bayitolo bebathini. Mayithatha izebra ilethe ekhaya. Ngoba ateba menenge emathorisi la tawufuna kutoyibona. Utakwenda njani ngoba vele inembala lo khanga ini ukhanga tivakashi kanzi lanenza imbongolo wayibeka labaleni akunamuntu otakuhlupha ngembongolo yakho ngoba uyibeke labaleni itelekta usebenza iyasebenza futhi imbongolo angikhulumi ngemuntu ngikhuluma ngesilwane ukuthi siyasebenza ngeke usive futhi sibanga umsindo sicomplain sithwala nje umthwalo sihamba nawo siya nawo lela siya khona siyogaya sithwala igubhu siyibuyela nanto ekhaya siyasebenza asingeke usive sikhonona. Kanzi leya le game reserve nawe uyawuqela indvombi uyahlakanipha njengana ngihlakanipha kwekucala nje le ndvombi yakho lotayicela enhlakanipho
phela mcele lo mntwana nebantu ngoba vele sewunaso mbamba lesiqiniseko sokuthi nguye. Bewathi khulumela ke babegama banabo sigqoko siyancinca. Bathi umuntu uyaphenguka. Bebakhuluma liqiniso futhi. Mane ke nyalo inkika lenye lenkulu lesibanayo ngilokuthi lamphengula kuphi. Ngoba livele ingaka nje lisecithisa kaligqule abantu labaphengulako. So utibuta ukuthi ngabe lokule ngikuphengulile kungiko yini. Lokule ngikuvile ngabe kungiko yini. Ngoba nalo naye uneko kwakhe nalo naye uneko kwakhe nalo uneko kwakhe awusathi singabeke ngimuphi ke lo loteka yona la ngoba lo yawuthi takusuye lona wathi nguye mbamba lona wathi awu lo yawathi yebo nguye ngimuphi ke lo nguye kulapha ngepha nje asifakaze indzaba yokuthi noma ngabe uyile komphekula noma ngaba ungayi kepha lokusalako ikhona ingomba lotawuba nayo letabe isifakazelo sokuthi vele nawe nawubona lengomba nalesifakazelo sayo kutshengisa ukuthi kungendeka nguye lo ubambe amagama mina ngithi kungendeka nguye lo ngoba kuyendeka ukuthi nguye kanza kusuye kuyendeka kube nguye manje la ndleleni bese uyabona ukuthi awu ngathi sogqoke emabhuluko langasiwo ke lo so ugqoke isikhumba lesingasiso lesikhumba la ibele ngamkhandla mina angiso ngindeka sengiso mbamba lesakhe ke leso nawe uyawuqela intombi uhamba neteam nobe wakha sigejana lesitawufike lembili le sivule emehlo kulabantu lo yakubo one namkhatsini walabantu lohamba nabo kunababe lomcelile lelo babe lona akusiye babe lokutalako akusiye nababe lomncane akasiso sihlobo sakho kepha ucelwe ngekubuka indlela langiyo emangweni lakhe kuwo one wabuka nendlela langiyo ekhaya ngisho kuthina ngithi kubuka indlela langiyo emangweni lemangweni lakhe kunalo lelikhaya lakhe lisimile yini ukuthi vele liyahlonipheka yena lamangweni uyahlonipheka yini ngoba ikondoza leyakho emangweni ingahlonipheki ikondoza leyakho umuntu emangweni ubone ukuthi ngumuntu nje ngeligama uyaphephuka nje lo muntu lo ulula netawukulu licala likhale ngakhona nathi tawu yalela tithunye khona licala tiyokuvangala ukuthi sisenayo nemaphimbo ekhala ufike lapho setiyabuya titokulu practice kanonywana ukuthi hayi ngathi aliphumi kahle leliphimbo tifinze tibuyele setiyaqhubeka ke setiyathi soyaphuma qalele kakhe phinze tibuyela lekakhe indvodza kepha akusiye umuntu longamcela loyo akupheleketele uyoqela indvombi lolo wathi ukuthi hayi inyoni sahukulu sakhala inyoni beyitawukhala kuphi sikhala la ngenhla kwelikhaya sikhala la emahlahleni lesinye izisimela ligqobela lasigqobeni sasagezi majute nalendlu kulala yona lendvodza cha iphethe indlelikhala lendvodza Ngubikhona lenye indvodza lo uyayithi indvodza nje ngoba nisuke nihleli lapha nimadvodza kepha nasenikhuluma nje ngenhlitiyo niyanisho ukuthi akusindvodza la ngumakhonjwa ngenhloko leni ngoba bayamqhaqhwadena lekhaya kakhe bamthi phethele kuyena ngiyena angumfati lekhaya ushaya ngenhloko ukuthiwa angike umqele lo kufuneka indvodza leqinile indvodza letasimela sinqumo sayo indvodza letathi nayifika le yathi ukuthi lokule ngibuyela le ngiyokokha umlilo le noma ungavutha kwani ngiyawuqisha nakubita usana uqishwa nakubita ukuthi ngubhebhedele ngiyawubhebhedela kusho kuthini ngiyaba ngibabe wabo lababili ngiyiko kusasa ngabe ngingumyeni nasengisathi inkomo kuyabe kungimi umyeni shothi ngingibabe wabo noma banetinkinga ngiyobatshela ukuthi bantu babami anithathi ke tinkinga tenu ngesilumbi individually uthi mikise kumntalo wakho tinkinga tenu uletha kimi kube ngimi le ngithi asiyilungise siphinde siyilungise nase silungisa kathathu sola ilungu sekutawusho mina ukuthi asele siyoyibika ekhaya kini ngithi sesinana inkinga naye batho bese bayasithuma siyele emdini
ngikona singasukuma sibe ngemaswati sibiyele mbamba kulomgogodla weSiswati wekwakha likhaya ungancipha yonke lento nayilivile emaphepheni ngokuthi kwenyuka emazinga ekwehlukana kwenyuka kwenyuka ini vele ngeke kuhlale kungenyuki sikuphi sime ku bukuphi lobuSwati bethu sizahamba ngabo yini ngeke kuhlale kungenyuki sibe nawo ke nemakhambi lamanye lesitawuphuma nawo ukuthi yini ngingathathwa ithembu utakwenta ini sithembu ngeke kusithathe etikwetibi ngeke nje uthathe sithembe etikwetibi nangabe la kucaleni kuyabhetha uthethe umfati vele kuyabhetha nihwawatsana onke lamalanga nihlala ninetimbi onke lamalanga ngeke bese uyothatha lomunye asingayengi phela hlakanipho asinganiyengi yamadodza la ngaphandle lamanye nawungakuhlala nawo phasi wabude nje ngelikhala ubude ukuthi yebe babe asomqoqele nje ngemkakho angingedi kutakuhlweba ngifuni futhi nekukuthutha umqoqele nje ikhona imvetse lengeke ikhulume lutho ingakukhulula nje inyembedi ikonze kukulayela kokuthi emntwana bani sengimele lilanga lapho khona umphefumulo wami kwathiwa umphefumulo siyakubita ngathi amen bengigadze lokho angiphumule leni ngoba le ndlela leningibona ngayo lengaphandle akusile indlela lengiphila ngayo lekhaya akusilula yonke into na utawuyakha fanele ibe nesisekelo ngicela kwaphinza lamagama amlango yonke into na utawuyakha kufuna ibe nesisekelo ngeke uthi utawuba nesithembu bese lesisekelo selesithembu sakho kuba ngumfati wekucala lokuhluphako wena yekela sithembu yekela ungahluphi njengaso ngoba nyalo sowubange inkinga ngamanye ongenani uthathe lo umbuyisele kubo njengoba kuthiwa kushiwo naka kuhlupha naka kodwa mbuyisele kanje ngoba ingoma yasho nakagitha umthimba mbuyiselele kubo utothatha lo munyeke wathi siloya wahamba ubuyela kubo kepha nangabe nje uthambuyisa wena ulaya lo umlaya ngalo hayi laba khona nyana ngiko nje nganinye ilanga ndanifundisa nihlakanipho ndabe nginifundzisa ke ngingimi uyangiva musungikhumbula ngabe nginifundisa nginifundisa ukuthi na uyokhonta hlukanani nekukhonta nebafati yabe kufundisa mina ku personal lo kuthi thatha makwakho uyokhonta ngaye wakhele likhaya unalo makwakho bese uyothatha umfati lo tawufike athi lelikhaya leli alisilo lakhe ungumfati yena kulo lelikhaya lamakwakho niyawe uthi noma ngabe senehlukana athi kusimine ngiyokhipha lengangena nako lapha ngoba lelikhaya lisilo lami leli awayibona indodza lethi na iyo divorce uyikhanze ijabulile madodza lamanyenti nakaye ko divorce uyikhala tinyembedi wakwambona umuntu wesifazana lokhala tinyembedi awu divorce akwangiva kuthi umuntu wesifazana ukuthi nje nakawu divorce yena akhale athi ngalahlekelwa ngumshado wami kwasha kwacima maye vele sekungilahlekele kungonakalele khohlwa ngoba bona basibongela lenkantolo usuyi backup plan yakhe seka activate seyiku 90% kusho ukuthini sho sivele sowushoko ukuthi hayi kuyafuthumala noma ngaba ngikohlala naye lo kepha ngiyathi isingani sami lesi official futhi siye ngentela konke futhi nasegameleni singenta kahle basuka banayo leyo backup plan le ngiko nakathi ngiyodivorce suka lesilima lesi nakakubithi nakathi kuwe ngilesilima lesi suka sekathi uthi usilima ngani ngoba sewune backup plan yakhe la activateile lathi ukuthi le ikahle ke le kepha indodzi ikhanzi ngcongcobele ithi alahlekelwa ngumuntu wami ngileni ngoba vele thina sakhe imithi le mithi lesina sakhe lesilandze bona sitabato yishintsha ibe ngemakhaya bafike behluleke labanye ke labambalwa bakhona ke phela inyenti labo bafike behluleke sithini inhlakanipho le team yakho lelithimba lakho lohamba nalo akube bantfu lobahlele kahle lobabe lo utaba ngumyeni kusasa umnakethu lo uyohlala njalo seceleni kwami noma ngigidza umthimbo uyoba la eceleni kwami ngithathe wethu la lumdzala noma ngabe kuthiwa kuyalotsholwa noma sekunebayeni noma ngabe kuthiwa sengigidza umthimbo uyoba khona lo ngilenginaye esonveni lo sikhonta naye nangabe ngiloli ijale lelivukela esonveni ngelisonto kufuna anti make ukuthi bayamdzika nasesondweni lami nangilolunxusa lomele lokho lona ke selijale siphila nalo mhlambe emalawini atokwati ukuthi mina vele ngisemalawini uyabona labantu enhlakanipho seyivele imile le team le ngianti lo
ukhona ngoba vele ngeke phela anti ahlala ngabe khona ngoba nguyelo yawujuba tinzabatama ngikona kungekho anti kutaba namalume nangekho malume kutaba nemzala ke lo mdzala lo wadi ukuthi umelela basekhabo mama iphelele indzaba futhi ke nawe yake ucela intfombi wena Nhlakanipho kumcoka nalokuthi uhlele lelikhikhi lakho asesithi le ntfombi uya kuyoyicela uphethe umhlala khukhwini kuvumelekile lokho uyeva Nhlakanipho ngitsite kunjani lokho vumelekile kepha ngicela ukuyala ngakho nangabe uyakhona emandla ayakuvumela lokho ukuthi uthenge lenkomo boyithenga utakusida lo thenge lenkomo lehamba ke masona kepha nangabe uyabona ukuthi ish ngathi amandla ami akafinyeleli ngithole lo mhlala khukhwini imali lengikhuluma ngayo ngicela kuveta naku ke Nhlakanipho ndokufunza ni angeke phela Nhlakanipho uthi wena uyocela umntwana ebantu nje so uphethe 3000 wena uyofika beyinkomo le wena zibekwa nje seyo negotiator noma ngabe ekhaya kini kuyahlushekwa ngesilumbi bathi first impression counts angithi first impression counts kusho ukuthini lokuvela kwakho nesicala ukubona sente nathi sibe nokuthi wow lelijaha ikona liyasokola manje kepha maye wet yabona igama lethi maye wetamile kepha likhulu wena nje soqhamuka na 2.5 nje sowuphelele wena seyinkomo leyo uyoqela umntwana ebantu ngabe wakulo utamcela nga 2.5 phethe 5000 uyoqela uphethe 6000 uyoqela ngiyona nifika lemtini niyoqela ngoba phela sovela uqale kabuye bafike bakunike le mali yakho bathi ayosithengela inkomo Sibali sicela nje kungabi sikukhulula Sibali sikhathi sisekhona sithathele le mali le niyosifunela inkomo nathi ningayithola nase niyibhadele nibuye nayo la sitawubona ukuthi niyasebenza leni vele nathi aqhamuka na 6000 nje wena uthi utocela umntwana emuntu uthi le nkomo batayithenga bona ngala batayikhanzaphi Nhlakanipho batayikhanza le nkomo ngoba phela 6000 usho ukuthi asale betha petrol la bahambe bayeleka lavumisa baye Spiki baye Mankayane bayolandzini bayothenga inkomo lefuna kulayishwa nayo mhlambe kulokuyilayisha kwakutaba ngo1.2 ibuye la uhambile wena sokutholila kokufuna ngithi cabanga ngisho lokho nje nango lengufundisa ukuqabanga nangibeka lo 6000 la phansi la labantu abanangilathi le ngoma bahambe boyithenga bona batay le mali yokwetha le moto nale mali yokulayisha le nkomo bayibuyisela itawubuyapi kulo 6000 ngibeke phansi mina noma uyicabanga ukuthi le mali noyibeka phansi batayidla njengemakhiwo baganga nabo ngilaba labangafundiseki ukuthi le mali yayidliwa njengemakhiwa leyo ngoba imali yesikweleti lesho kusini lesho si inkomo yekucela imbali noma yekucela intfombi le ngomo leyo lengimcele ngayo iyangena ngale malobolweni ukuthi ndlale ngayo ke ngala indzaba yenu ngoba iyangena ngale nanhlakaniphile ilungiseni ingabi budlapha ngoba iyangena ngale beka ke Nhlakanipho beke nje imali nawo loyibona ukuthi awu nangibeke nangu 8.5 nabo noma ngabe sebayaphuma bawuthenga inkomo sebatawu negotiator phela ngithi uyabona nje zingi 8.5 uyabona Nhlakanipho sebatawu negotiator ukuthi awu nayitaba ngilo 7000 lo 1.5 awu bekunene sewe kuyilayisha ukuthi manje ibuye ngala uyabona ukuthi kuyabalance nje kukahle nawe kuyagcibela nje nabo futhi noma betzelela ngoba bayidzelela phela abantu na uTekto baqala elithweni labo bayidzelela futhi banelungelo noma bakudzelela nje baye labanye futhi na ulapha wena Nhlakanipho na uyocela intombi labanye balaba bakubole intombi yakho baphethe bama iPhone 16 wena uphethe na iHisense nayo lehle icimeka lambi kwebantu nayo lehle icimeka lambi kwebantu bathi bayakushayela icimi kuthiwe bamba licingo Sibali uthi hayi selicimile utocela ke phala selicimile ke phala licingo ngepha utocela la ucela njani uphethe nelicingo lolicimako ngoba ngase yakhipha nje Sibali uyothenga licingo kucala
bese kuyabuya ke sotocela ngoba kusho sina nomntwana ngithi wena ngeke ukhone kumna ukuthi amondla umtsinda ngabe neliqingo luyaqima license lecimako nayo ibanjwe ngeyindo amarastic uyabona ukuthi uyangonisa manje kubuya endiyeni namuhla lubanjwe ngerastic nalo uyabona sine crack lenkulu nayo uyabuta ukuthi lendiyeni beliyolungiswa noma kontiweni utocela kepha lo muntu la cha siko lokunhlakanipha first impression counts ngiko na uyocela nhlakanipha na uyocela intombi nangabe kunemngani wakho ekhaya kubole kunemoto lephilayo ngicela ungicelele babo wakho ngilanga linguthi ngifuna bekhona noma umlungena namana silayishi nje asimixele kungena iGD6 sifika lapha kuyona noma ngabe niyakhona futhi ungene la kule iGD6 uyeva nhlakanipha yaso yofika lapha ekhakhakho ehlelo loshayelako kubuya wena la steeringini ungene ngayo labaleni ngahuthi uruvese kanengi batobona ukuthi sewungenile ngale GD6 lo wathi ukuthi yanangi lohleli ngemuva noma lohleli laceleni wentani first impression counts sibuyisho nalo ukuthi yi kune GD6 lekhakhethu lekhakasisi kune GD6 yikusho siyophila kahle lo muntu nako lokumcoka nakhona lo mantiko lohamba ngeBM mtshele singiboleke emnganami ngiyale ngiyocela ngingakhamu nginjinga lokunjina nje angithi lo bhululu uyati ude imoto uyati yalathi iqiniso kepha ngalokusoya kubantu labanengi bakubo lababo inhliziyo mbi futhi nakuye uqhamuka ngana imoto lo ebolekile shakahle futhi thengena sikodela seCoca-Cola nasesincane esingaka lesincane hayi nani ayithini le khona nasesincane esigaka nenhlakanipho lena unemali mbamba ukusinatha 2 hours solusinatha 2 hours ukuthi kancane nine ke ngathi inkonkonkonkonkonko khona lesincane esigaka nenhlakanipho wasibona bosibuka ukuthi imoto entana abantu naba labanemali le serious mbamba because isincane esigaka natha sona asinathe kusukela embabani yenhlangano sokunatha sona ukuthi sesipheli ngani leni lo muntu enjoya impilo enjoya nale moto sine lesamba ukuthi imoto encane ubungiloku uvike ema potholes lamgwaqweni awu lo mgwaqo ukhanze kune roadblock uzuthi ukuthi sifunani roadblock ngoba nilungisa lo mgwaqo kanka izinto obeka le roadblock la vika sivike ungene epothole vu khona lesike sangena kuyo sabang 6 simile afika liphoyisa lathi siyanihlawulisa zathi uyasikaphatha awulungisi ngalo mgwaqo wena uyosihlawulisa le ngoba nayi pothole lesingene kuyo wasinestela uncisini majazi athi lanza bakawex batovala ama potholes yena akanenzaba nalo ufika uhambe etulu ama potholes ngoba le yakhe yashelela uboleka leyo ke uyoqela intombi first impression counts isuthi nawe ude iboleke nangabe ukholele emasudi nangabe uthi imvunulo ude nemelana buya la kimi ngakuboleka nayi minengi banginika bakanotha vunula unothi buya kimi nguboleke nawe mi vunula na umhlelwane nanguye khona uyomqela netishingo nali langedla nali thatha hambe yocela intombi le ungaqhamuki nje la ngibangele nisiba lendlini yabona ukuthi ngicela ku200 buya ngikunike hloma nala inhloko ngihlomise nakahle sithathe nebostiki sinemathisele kungena amathelicon hambe emcela first impression counts angambe nawe nami ngibe laceleni batonaka mina kakhulu bathi ngathi lona sihlele simbone incingweni tethu le itoba mnanzi lalenzaba yakho ibe lula bavele bathi sekude ke lesingakhuluma ke utena lo vele kude sesingeke sibe sithini vele sesiyavuma mthatheni first impression counts uyoqela ungamqela umntwana emuntu enhlakanipho kanzi lekhaya le akunalutho nangithi akunalutho uyolala lo mntwana ebantu le nangafika nje babo wakhe sinamhlanje sambama mbani naye itolo phela bekungadlalwa enhlakanipho busingena ufika uqela umntwana emuntu aqhamuke babo wakhe ethe sekaphethe lutsi lwakhe nani keleviwe malunga ang 21 athi angithi ndocela nini nangu la sidlela khona nifike nibatshelele kanzima nje ukuthi abalungise mina nje nyalo ngiyabatshela bogogo la khakha sabenye etshwala emva kwelivikile lelitako uyaphuma siyamletha nabathi uyaphuma siyamletha basho ukuthi ngikhipha umthimba ngesihlala nemndulo esaceliwe thina la
lo mtsimba uphuma akalotsholwa Nhlakanipho ngiko beka ugidza umtsimba aqetse ahlambise aqetse umhlambiso wayitolo bekungasile fashion lesisiyenda bese kuphuma inkomo so iqhutshwa nguye le khakhakhe so yamixa kuyise emabheka wamixa kuyise namhla kasakweni sesecade debhisi suka kulesetulu hanga so nyathele sekugcina sima kabi nakhona vu so limele liqolo asanake nawe uyoqela intombi Nhlakanipho ngamcela umntwana ebantu kanisahlala emcashweni uyangiva awaqela umntwana ebantu kanihlala emcashweni ukhumbuleke ungahlala emcashweni ngokuthi uqashile ngeke uvukele emsebentini ithini lenkulumo likhona inlawu lekhaya lo lakhile leliqonzene nawe nje noma babu wakho ke nangabe wena ungilamajahala ngalathi lawu lami ngilakhelwa ngibabe babu wakho sokwakhele lelilawu wathi ukuthi nabangaze namhla nje siyampakishela lo uyeda kusasa utamngenisa ku kwagcina ngci Nhlakanipho ngifuna ukugcina ngake endzabeni yecela ngamcela umntwana emuntu kanzi awukayilungisa inkomo yelibovu ngaqali ngaphandle konaba lenhlala endlala ngabo nini le ndlala ngabo kakulula laba nje labatalwa abantu labalanzelako lelisiko dawufoma ngoba ngeke uthi ukucela umfana nami nale kuceleni uya negotiate wena uphethe 5000 sawo negotiate sengiyakubonelela emva kwaloko umfaka esibayeni uyammekezisa sengilandzelana nawe ke nyalo ngifuna inkomo yelibovu lo mntwana nami kanzi ummekezisele ini hayi Nhlakanipho umntwana manje nawe uyomcela yathi ukuthi senginaye 10000 nangabe ngehlulekile nginaye bo 9.5 bo 8.5 inkomo yekumcela loyo leyo noma ihamba ngemasonto ke naye ngeke uhambe ucela umntwana emuntu ngenkomo lenduna ye Nhlakanipho ngeke uyocela umntwana emuntu ngenkomo lenduna uqhuba inkabi le nkabi uqhuba inkabi wena uyocela umntwana emuntu ngenkabi uyasichaphatha wena ukonke nje wena lokubuka ungangena esibayeni seyihlo wakho ukhipha inkabi uyocela umntwana emuntu yini kanicela akusiko kuhlanyela awuhlanyelele kusitha umila kusasa awuhlanyelele kusitha umila kusasa kuphilise kuphuma inkomo lensikati Nhlakanipho nangabe seyitela kube ngiletele kanye nayitele kabili ayibonakala nalamtimbeni ukuthi seqinile na ufika nayo lena uyoqela kubonakala usutane inkomo lethu afika itale la utoqela noma utane inkomo lengatali utoqela so dawuthi nosuka ke lapho naso wena sekamekezile so lethi inkomo yelibovu inkomo yelibovu ngiphi le nkomo lesithi nisula mnyembeti le kwinkomo yamaketala leyo wena uyimikisa nayo ongeke nje bese wena uhambe wayocela nga5000 naye wanegotiate so yabuya ke nyalo so lethi inkomo yelibovu uphethe 4.5 hayi kahleni nini msani phela kusilayela kuhlupheka kweni la nimele ngithatha abantu babethu nibe nisilayela kuhlupheka kweni naye lo mntwana nje sekufuna ngimbithe kuhlala naye phasi ngoba kusasa nase kungimadima lemshadweni bese uyambuta na ungibaba wakhe noma unguma kwakhe ukuthi wawuyapi vele wena bekayavela bekayaphi nje lapha la kavela abona khona naye ukuthi lapha ayibonakala nempilo ukuthi khona lapha asisho ukuthi abantu babethu abakhethe bafana baye kulaba sebenta ngoba yikile abangasebenzi kepha umfana noma ngaba kasebenzi ukhona lo lombona ukuthi lona akasebenzi kepha lendlela la ngiyo uyalwa lo akayiyekeli nje impilo ifune ngimehlula uyalwa lo yambona silona ke angaya kuyi lela kufuna ukusisele sibute ke sinyane asuke futhi asangamthatha lo mntwana bese uyaganwa yena lo mfana lo mntwana nami umcele kabuhlungu sophindze futhi uyaganwa yena lo mfana yini ke yona leyo ngicela ngabeketelela ukuthi utene mini neshintshi ngabeketelela ukuthi uphindze waletha ingomeni silamnyembeti nayo ishintshi nyalo so uganiyo so umithisile futhi ngephandle ngazi umbiti umbuyisela umlalise phansi sasa na umhlanga mlambo umvumbele tibunu kuyaphile kani la nhloko uthi ungichaphatha ungenisa lapha endlini kagogo siyicabanga ukuthi utokucela kanzi uyasichaphatha na uyoqela hleleka laleli khikhi lakho lihleleka na uhamba nenkomo akube inkomo nayo hayi le nkomo loyibona ukuthi hawu lena kutawu sekuseni iphila uhlekane Nhlakanipho nakutawu sekuseni iphila sitawukwati ukuthi awu madlodini khona
nawe uNkulunkulu usezulwini ikhona uyayibona nje ukuthi nayo vele uyilanze labe kubonakala khona ukuthi hawu babe sebathi asala ithatha ngoba vele noma ingabonakali kule foot and mouth kepha ingiyo nje ihambele uyoqela umntwana emuntu kuyena ngaleyo cha bobhuti bahle lapha emsamo lapha kunothi ubuka lenkomo labahamba nawe usibuka lenkomo buke labantu lenkomo nalabantu bakhambelani muzi nimbophe bothayi nize nikahle tisuthi ingaka tithakiniwe kepha niphethe naye into lebuthe emalahle onke tiko nawe ihlabile nisikhaphatelani akuhambelani enhlakanini lenkomo lengena lapha esibayeni uthi ayibuka uthi wow uthi ungena lapha endlini uthi wow nakuke la ngcizelela khona ngile nkomo lele sithi insulamnyembeni inkomo yeqela enhlakanipho nangabe bophethe 8.5 angeke ube senensulamnyembeni banga 8.5 uyangiva yini phela nangabe ucele nga 8.5 wena sho sinaso lethi insulamnyembeni seng9 noma ngi9.5 kusho ukuthini sho seyinkomo lenhle le yamaketala ngiko nangabe lo cele ngawe bekuyinkomo labe yiteli lensulamnyembeni ke lethi inkomo lengatali vele le nhlelo ibona ko nayo le la ite uqala khona kutala le yamkhiphele emathole lamahle maketala inhle lento yakho ihlelekile le sesigcina sidishumayelo desintu sicela ukukhuthata umkhuba wokuqela umuntu loqela kuyaphiwa sicela ukukhuthata umkhuba wokuthi asekafunze emaswati sifunze sivese ngwenyama ukuthi awuhlali nemntwana emuntu ungakamceli awumceli umntwana emuntu ngemlomo umcela ngenkomo inkomo lo yocela ngayo umntwana emuntu akungabi inkomo letakwenta labantu labangqolela lapha endlini kagogo bathi ha siyaqhashadwa kanila ngoba sowuhlaza nalo mngani wakho lothi kutomcela bese ngikhuluma kakhulu ngana baba bothayi nemabhayibheli ani uyekele nyalo umkhuba wenu wekufuna kucela nakhona kuyanegotiate kwakhona la kuceleni emva kwaloko senithi niyawulobola emva kwemishado ngoba nikwenti aniloboli ngigcina ngecela labantu abethu emva kwaloko nambe noshada nabo lemasondeni nabo DC emva kwaloko yini ukukhulula abantwana aniloboli mina nje ngaze ngumtshela umntwana mina akacela ngumuntu losesondweni ukuthi mhla ungikhaphata wena uyofuna lijali linethelako ngoba baloboli labantu labo abaloboli bajaka ukuthi bafuna kuqala ngelikheke wawubona umshado lokuqala ngelikheke edliwe umshado kaze kwaphuma likheke abantu baphumela ngaphandle ngoba sesidlile likheke sihleleleni ugcinwa ngalo likheke umuntu ojake ukucela ngithi ujakele likheke yena jake honeymoon thina ngala ke sesihledi ke thina sibukene elikhalweni uyeta netinkomo kuyatala abantwana baze baba ngi7 solo wagcina ngenkomo yekumcela lesondweni sowabekwa bangishemeni imali yesikhwama eselisonto ihlala la kuye so uhlulane kubala nje akhipheke le ayibeke eceleni athi ngicela kolobola nomntwana ebantu nganayo ngoba imali ihlala kimi asifunze umkhuba wokulobola abantu bebantu nani bosisi ngicela ukukhuluma ngani akalotshola phela umuntu lodlambedlu dingomo tangala ngasengaba umuntu na umlobola usuke ubona indlela la ngiyo ngicela ukuthatha bosisi nabomake inkomo yinye na uyolobola umuntu wesifazane ile ku 9000 lomnye abantu bakutshela kufuneka 15 sho sikufuna lokungenani ngoba usaqala ube na 10 ube na 12 lento leta ungenta ngikhiphe lomnye bamtshela sikuna 18 lomnye bamtshela nga 21 uthi tshela sinakumikisa noma 13 lethamba ngemasono lento leta ngenta ngithi angifase libhande ngiyomlobola lo muntu lwetento takho ngicela ukuphinza ngoba ningiva lolo tawu ngento angifase libhande ngilale ngingakadli ngingadli nelunch lem17 ngilete into takho ngayithengene nibahla letinsha lebo Truworths ngilete into takho lolo tawu ngento ngimanele ongenani ngamane ngiyongenana ngiyelapha kamdobha ngiyobutha khona emahembe ngiyobutha khona nemabhuluku ngekokuthi ngibona ini ngibona ukuthi ngidama kubeka na imali naye ngilete into takho angiyonto mina ngizange ngayibona indvodza lefuna kulobola umfati lihlala ikhutana naye onke lamalanga namhla uyekhutwa ukhuluma nebafana namhla kusasa uyekhutwa besakhuluma na ex boyfriend kusasa uyekhutwa besagiwisha nendvodza kusasa uyakhutwa besatshelwa indvodza ukuthi akwentiwa lokho uthi amlobolela ini umlobolela ini
Emalobolo emile nje la eveni nongothi uyabuka statistics ukuthi bangakulaba lobolwako. Inkinga lenkulu ngini. Nithi ningafika la kucela kwamadoda la, ningene lathi incingweni. Niya advise abangani beni laba bangakenzi. Legal advisor wale marriage yami ngilolo ngakenzi. Ngingano walomfati wami. Nguye legal advisor wala. Lesikhathi ukwenze legal advisor ngimaketala kenzi. Nguye legal advisor la yekela lento wena. Shiya. Nami ngashiya ngakona lokuhleleni asikaxoshi sine ekhaya. Ngikhipha nini ngoba ngiyolobola ngoba yonke indoda lehleni nemuntu wesifazane lengekhathi tibilini takhe uyathi ukuthi budlodi bukaphelela bukasimi ingakaloboli. Ngoba lokuhlatsha kweligege lapha esibayeni kupheleliswa ubudlodi mina kimi. Lokuhlatsha kweligege nesula mnyembeti tangena lapha esibayeni kwenta mina ngiyindvodza ngathi ukuthi ngiwinile ke mina. Ngicela unikhutsata bomama. Nani bosisi lesenivele nihlala nabo. Nanaba labakipitako la emikipitweni. Nanaba la emicashweni labavakashelana nako. Ngicela unikhutsata. Mente umuntu wesilisa afise kukulobola. Ngicela kuphinza. Yenta umuntu wesilisa afise kukulobola. Yekelani nomkhuba wenu niwentako lo wenta ukuthi umuntu azeve ngazuthi ngathi ngingahle ngingedwana la kube kaphuma ngikhi. Lungisani tento. Atilunge le tento. Ngente ngive. Yathi indvodza nayiphatheke kahle inhlakanipho. Noma ngayikuphi noma ngiyasoma. Isoma isho futhi proudly nemfati mina. Yemake ngicela uyele ekhaya nemfati kepha mina. Ungiphethe kahle futhi kude la kanginyathele khona. Ngimi nje ngentuwa kuba indvodza. Ngithanza lendlela lo ngiyo. Noma ngithanza lelithambo lakho uma uyongisitela na umntwana ebantu lekhaya ngoba yena usidudla kanziweni uncama noma yena uncama kanzweni usidudla ngibona ngazuthi indawo khona wena ulihlata ngelibala kanzeni uyakhanya buya make sonzela into usitana dento takho leti ngenta ngikuvete le lokuthi sihlala nebantu esibafihle phase ematafula yini uthi uyathi usitazi uyamveta umvetela abantu ngikhulumile nje sakhuluma ngemntwana wangaphandle baningi manje nesibatelela bala ngaphandle leni ngoba sibafihlile naba lesihlele eceni kwabo utamtshela uthini. Awuqala ngakuphi? Wow, sowutele yona ngephandle. Mina ucabanga ukuthi abasangisoma. Cabanga ukuthi ngiyite mina netingane. Kulungile. Sitake sive. Uthi uva lapho uve usonesisi. Lo mnyaka angitshena ukuthi unesisi asikhokhe. Abe nasaphinza sikhokhe futhi. Ulaya wena ngithi. Ngiyalaywana nyalo la emakhaya. Nyalo siphile emindenini lapho khona kuyalaywana khona indvodza ilayo umfati nemfati ulaya indvodza. Singakhona yini ukulungisa lokho sibuyele emuva nje sibe ngilamaswati la ngalathi ukuthi wo nangi ngumfati inzima yami ihamba igcine la nangi indvodza ngihamba ngigcine la nangi indvodza umfati wami nangithi ngiyamhlonipha ngisuke ngisho ukuthini ngoba nendvodza nayo ininzima yayo ngeke nje indvodza ithi nayisomile lengaphandle yaganwa seyabuya la ishaya ematafula yakhahlela yakhwensa awubuke ulidlapha awubuke nasendlini yakho ukuthi kuhlala kanjani ngiyahamba mina la ibuya ngalelo langa lelo egane ngalo nayiganwe embamba ibuye igcebe thatha indwanga ikorobhe hamba boselo make awunamhla kwakorobha wena babe kwentekeni sibukabi makela wena uyathanza wena lokuthi uhlala enzaweni lengazuthi ingcolile ngifuna ukuhlala la kuhlobe khona ishone lapha ishone ekitchen nabakhona labo ma apron bakhona ibuyise bona bathi bophi apron uyathi apron enhlakanipho okwayibona wayendi home economics e-primary awuyendanga sayenda ke thina besinema apron la white anelikhikhi la uyifaka uyithi ibuye la uyifase la ngemuva la ushone ekitchen lapho uyopheka uyindvodza kune apron le kwatiwa ukuthi le apron le isetshenziswa ngibabe la khana kapheka siyapheka thina emadvodza lesisindvu ungasiboni sivela nemahiya sikanje siyapheka lemakhaya kuneligema lami la ngathi khona ukuthi kupheka mina ke lamuhla hayi kokuthi kucompulsory ngesilumbi ngisuke ngibalayela ukuthi akuhamba ngastimela la noma ngabe uthi akhomanda akabuyele kubo ngidawufunda ukudla mina la ngoba kusho ukuthi ngoba akekho ngeke ngipheke ngisuke ngimlayela futhi sakusho ukuthi ngoba wafika wena la songenele emakhishini sowupheka kudla lokungcona kusuke ukupheka kudla lokungcona olanza nama spice lapha eRuchi nibuye nifake ma spice ase India nithi nisiphekela kudla lokumnanzi ukhona makelo sakwathi kupheka inkukhu yasemakhaya noma senipheka ngale spice nonke ipheka kanjani inkukhu yasemakhaya
ukhona make lokati kupheke ngukuyeza emakhaya sebenzise liswayi lolumahayi nimnike nje liswayi lolumahayi nayi ngiphekele ma nayi ipheke phekele umyeni wakho nayi sidayidla naye ukhona noma bonke sebaba abantu bema spice labo babe lendlela labenta ngayo bentuwa ngini lamaqeleni indvodza ifana nesilingi nyathela la ngasukumi nyathele la sinwebeke siyalela siyakhona sitawubuya la noma ngahamba yeleti ingane indakhe lehamba ivena ngazutso ungqono yena songiphaphela utawulala la nangabe lakha yakufuthumele la uyabuya la manje laba ke ufuna kulandzela lesilingi la siya khona awusinyathela ingane la usiyeke sinwebeke siyele uyathi sitawubuya la bese kuphi kepha besenzabeni yeqela sesiyendlula ke siyaqhubeka ke sibhedana lokunye lese kungumkhuba lokhanza ukuthi kuyenteka sesiyekhuda sentela nalomliba lo yaphambili losakhula ukuthi awukhule umuntu alati line la kakhe lagijima kulokuthi womine la ngingumake mine la ngingubabe nababe athi ukuthi wo mine inzima yami ngidlala ifike la nababe athi ukuthi wesigaba sami sekuba ngibabe ngisidlala ngifike la angabe sesofuna ukusidlala lokwecelele ngoba khona bobabe lokhanza ukuthi emakhaya abo so yabona sinalo make sohlala ngekunyathelwa nje babe khona ke labo make lohlala vele so acomplain ngale ndlela usina lendvodza seyagcina ivala le ndlebe lengala nalengala ngoba iyathi sihlala complain onke lamalanga asakhene emakhaya lata kwenta abantwana kusasa bakhe imiti lengiyo asakhene emakhaya lata kwenta abantwana bethu bakhe imiti lengiyo letaba nemakhaya lataba injabulo umuntu lo wakha likhaya lelikhaya litaba injabulo nangabe lo mntwana ubonela kimi nginalo mfati sinenjabulo afunze lo mntwana kimi nginalomkami ukuthi luthando luyini asibone lendlela lesitshela ngayo ukuthi labantu laba bayathandzana siyekele nomkhubo wethu ukuba ngemaswati la into ukuthi bantwana uthi nobabuta usiye wambona makwakhe atshengisa babo wakho luthando noma babo wakhe atshengisa mawa wakho luthando abakwathi leni asitshengisi sikhula kunabantu bala eMozambique asikulungise lo sivete luthando bantwana batobona bafunze ukuthi ubaba uyamthanza maka uyamthanza baba Renyila ngabe kubuni noma bahleli kanye bayadla bone badla kanye bayafuntana ayihalele lo mfana leni ngoba yindwe lenhle afundzise futhi ngayo ukuthi utawufika ke na utiphethe kahle kulesigaba lesila utawudla khona nemlotsandzana naye nifuntane njengoba sifuntana nathi siyekele kufuna ukuthi imisindo siyende embi kwabantwana nangabe niyawiltisana phumani yele ngaphandle nikhulume khona niyiqedza indzaba yeni yekelani nomkhubo ukuthi indzaba dikhulunye ekamereni kuyela kuyolalwa akusiyo i-courtroom i-bedroom courtroom not bedroom not courtroom hlukanisana lento leni akungathathi i-bedroom ibe i-courtroom kuthatha i-courtroom bese kuba i-bedroom ngoba sikuyotekwe emacala khona nakhona sekwehlukana sesiyadivorce nyaka akusiko ayihambi lapho endlini yabo